February ni sang ni som ni paruk ani ang Union Finance Minister pinirmalain ni mina karin Union Budget 2026 to 27 na para hemirol hinin 16 Finance Commission na parang halani. So din Mizoram mi puite ta na a good news kan tiveto mayang chu. Heta hinin 15 Finance Commission ain 16 Finance Commission ai hinin Mizoram min sum amuturi atamzok ani amairo chu ti kha til kha soituro ma ti sonin India budget shrim hi hey kovel borok kan thira ni tro kovel borok kovel hey geopolitics ram thil ti theizok te a hausa zok te khangina hey a developing country ke ni ang te chunga thilan ti dan te han thlir khanin heng an budget siam te po hi an ngai to uluk om hle mai ka tia ka ril ruin hemi chungchang hi kan ron soi thuak don eng khai khomango hemi union budget 2026 to 27 chungchang hi ama sabera chuanin hi aphar lai ni a aphar lai ti meira aphar na video palki sharma ina react chon le ke in tiang hian kan ron soi chong le don ni ama sabera chuanin 3 karta via 3 karta via ti ania hei om se chu India ram hi ama son zo ina culture char turania zirna ngai poi mo anga innovation ngai poi mo anga chuanin na tam theyang ber siam an tumanga tin inclusivity ngai poi mo anga mi zong ram zong India ram chunga mi to phot chu tu te po hi hei nu full bi kha nom tur ni lo ti in ama sabera chuanin khatiang khanin an ron soi ani la ti chuanin adot le a chuanin record capital expenditure ti ani heta hianin omzia chuanin India hianin tunma ain tuna chuanin infrastructure intinan kong railway te airport te hospital damdoi in te heng te hi angai poimo chho le don ani heya poimo khop maya in kalpo na thale thalo te hianin nakina ram aboi ti maila rampon India rampon na changa ram dang te India ram an ron ti boi huna khan heng te po hi apoi mo na changkai don mai ani ti sonin apathum na sonin Semiconductor Mission 2.0 he po hi poimo khop maya hemi tan phei chuanin crossing li lai an dani he hianin na atum tur chu in India hianin ama le ama a in todel theina tur tan tran an la dona henga hianin tran an la dona ni chip sa te equipment poimo chi sang ral thuma tan aniang thil danga tan te po niang hei electronic laptop te iPhone te ka te phone shrim khatiang thil poimo khol poimo lu tu ka tang khanin mani le mani in todel theina tur tang khanin tran an la dona chuan rampo na changa India ramina thil poimo tak hei raw materials poimo tak alak lu hei ramdang India ava in ngat lutuk kha he Semiconductor Mission 2.0 hian in ti claim atum don ani he hi poimo achan chu tunlai geopolitics chu ram pakhat kan thian thadeu emo kan ti po kha mo kan thian thadeu emo kan ti po kha kan mel man ni thut thei mo khatiang ang khowela khanin kan cheng to chu wan chuanin kan India kan ram hroi tu te po hi India ram hroi tu te po hi film khop mai ti chon apalina chuanin rare earth corridor se hi poimo environment Donald Trump here in Greenland hi adu kan ti sonin Trump ate sonin national security America ramtan atha apoimo himna ata na tha apoimo anti amaro chu Greenland rama hian hi enge rare earths kan ti angchi mo khang kha atam mai ani chu wan sonin India rama point hei Odisha ate Kerala Andhra Pradesh Tamil Nadu ate heng ate hian heng rare earths kan ti angchi te mineral poimo tak khang angchi te kha tun ma aya anasale zual zoka hai chua process zungzung ani theina tur tang hanin tran anla chodon bok ani ti chonin apanga na chonin high speed rail corridors he hi zon in India hi ati masonin ati lang changkang don khop maya ama darkar som pani kalngai thin te kha hetiang ang rail chak tak tan thei khatiang ang akal kong an siam zo huna pe kha chonin ama darkar som pani kal thei te kha darkar lilek te khate te khanin rail mang te pon akal thei to dona Mumbai atanga Pune te Hyderabad atanga Bengaluru te Delhi atanga Varanasi khang ang chi te kha atuna hianin an han boipui chodon bok ani tiswanin aparuk nale apasari na hi han khai khom tamaila hey Trump pate inti te ang Trump pate hianin India rama te po 25% tariffs 50% tariffs te antia hetianga tariffs India ram ron bel pop hianin India ram hei ram foi tu te chu angong lo mai theya amaro chu sumdong tam takhi athalo zong in angong na sa mai ani chu wan chuan khatianga ramdang te na tariffs vel an ron ti le luai poa India rama khatiang sumdong te na an lo tor lo na tur atan khan aparuk le
apasari na hianin MSME support le textile sector revival ang hianin trần an la dona an kalpui dona ni tikha nin toy fel takhan han soi tam mai la tisonin apari na he apoi mo khop mai biopharma investment ti ani heta hianin India ram chonin crossing khat ada doni kumnga chunga tan hei hi anda phot anga heta hianin Advanced Medicine Production Clinical Trials and Research Institutes heta hianin hei damdoi lampang zirbing nate damdoi thar mu chua na konga be pui thak na ang chiang khanin India hianin ama ai tun ma ai zong khanin sum aseng them to don ani achan chu hei khovel hitian akal kalin akala country amaro chu hetiang ani rol hianin nat na khir tak tak virus rondar huk tiang chi te mo chuanin nakin loka chuanin anti biotic resistance te atuna antibiotic tam tak te hian bacteria te an tha theilo hun te thleng dona khang ang chi te cancer te alzheimer te khang ang zong tunma ayana sale zuala damdoi chungchanga research anti theina turatan khanin India hianin tuna hianin crossing khat a invest don ani hei po hi a tha khop mai hei hi keini tan inti tiang keini po hi tiang lampang hianin research kan ti ve thina damdoi thar mu chona ko a hian chu wan chodin keini tan po hianin a thadon khop mai tikha an ron riek tel vele ni ti chonin apakwana content creation he poi mo khop mai tu na hianin school sing khat sanga lab tam tak chonin college zanga lab tam tak chuan henga hianin heng school le college song a hianin training pek big te an nianga heta hianin content creation lampang abikin animation gaming le digital media lampanga hian tran an la don ani chanchu content creation hi apoi mo India poi na ngai poi mo chho khop mai chuanin logistic hub push ti hi hei poi mo khop mai heta hianin crossing khat India ram chona da boka heta hianin India rama India ram hei 2047 Viksit Bharat ti te po kan sia chuan om je bera chuanin ka soi fe thiam dan bera chuan India hi ama le ama ain to del theina turin tran an la don ni ti kha a toy zonga le a fel fight he ang bera ka soi fe thiam dan ni helai bi khimo ti chuanin kha Mizoram kha an sum mu tur apung don ti ania ama khanin 15 finance commission han 0.5% ania atuna 16 finance commission chuanin 0.564% ani apun na tur hi 0.064% ani a percentage ang chuanin atlem khop mai ama ro chu atamani asum ang chona tam khop mai finance department chu danin share of central taxes atang hian 15 finance commission in 16 finance commission hianin kumtin Mizoram hianin cheng vaibel che sang khat velin poisa hi kan mutam to jok don ani amaro chu hetiang ani lai hianin Mizoram ina suma hmuna nar lian ber do tu post devolution revenue deficit grant chu ti top ani to dona state zong in hemi revenue deficit grant hi andong to don lowa Mizoram hianin kum sang hi somni panga tanga sang hi somni paruka hianin hemi post devolution revenue deficit grant atang hianin cheng vaibel che zanga somriat paruk amu hi beisei ani bokani tisonin adon le chuanin hei Buddhist tourism circuit ti zinga hianin Mizoram po hi tel vedon ni na langa hei hiani na atumber ni lang chu Mizoram le ram state sang than big te a hianin a aya nasale zuala tourism hi boost anron tumdon ni in alang ani hetili joi tunai Mizoram hi trending khop mai India rama hian Mizoram azin chak hian tam me ni rela ron lu nuwa phei hi chuan mo tin Mizote kan lo fela tiang mi kholte kan lo dong song thathin khop mai mani lo ka po asama tangin thian ten ron jin nuala nuaman ron ti ho maya status a Mizoram man ti ron ti deu chen mai ani chu wang chuanin India po hianin khulam kan central froi tu te po hian hi ano sheru ve kar ni turani heng te hianin ma an la dona khami kha union finance minister pinir malai na nimina union budget 2026-27 apara alang sar le apoi mo zolbi ka ngai te toy si kim si yang khan ron khai khom le thuak ani ka ti zong kha tun chumata na kan react thei ni se video le ai mule cheu doni